so mu Rwanda nta competition ya politiki ihari ntayo kubera ko hamwe haboneka ni bane nayo ahandi mpamvu hakaboneka magana y'intege atatu. kuyivugaho nta politiki iri mu Rwanda. None se njye nkunze gutanga ingero. There is no politics in Rwanda. There was a time in Burundi habaye amatora muri 1993 I think hari amatora yitabirwaga kwiyamamaza kwa Buyoya kuzama abantu benshi bahanganaga ni Ndadaye I believe Ndadaye haza abantu bake ariko birangira Ndadaye yatsinze kandi mu matora muri kampanye Buyoya ari wakururaga ikivunge cy'abantu. Ariko Buyoya baramubeshyaga. Erega that's cynical politics. Ntabwo ishoboka mu Rwanda kuko tubifiteho experience. Leta Rukokoma yaraje ariyamamaza. Frank si ubwa mbere yageze kuri iki kibuga. Ntekereza yuko nibyo Perezida Paul Kagame arimo byo kwiyamamaza, ntabwo ntekereza yuko arimo kwiyamamaza kugira ngo ayimenyekanishe, amenyekanishe imigabo n'imigambi. Yegeka ko ari FPR yiyamamaza, naho Kagame we abanyarwanda bari deciding about him. Do you get? FPR nyine iragendera kuri Kagame. Narakubwiye nigeze kukubwira ngo biyamamaje FPR itanze undi mukandida na Kagame akiyamamaza ku giti cye nk'umukandida wigenga yabatsinda kandi nanjye natora Kagame. Arakomeye kuruta FPR cyane, ariko hari ibanga aba elites bo mu Rwanda and intellectuals baduhisha. Kiriya nicyo kibuga dukeneye cya politike, aho umwe akurura 200,000 undi akaduresinga abantu umuntu umwe cyangwa batandatu, undi akaduresinga nk'ijana 200. Is that what you want? Cyangwa hari ibindi aba intellectuals n'aba elite class bo mu Rwanda bakagombye kwisanga muri politike baduhisha kuki batavayo? Ubundi utekereza ko ari jye wakanarayizize kuri politike yo mu Rwanda? No. Do you know why? Tell me. Dufite umuntu wahoze ari Chief Justice Sam Rugege. Professor Sam Rugege. Professor Sam Rugege. Dufite umuntu wahoze ari Minister wa Justice, uwo nibuka vuba ni Tarcisse Karugarama. Dufite abandi bahoze mu nzego zikomeye. Makuza wahoze ari Perezida wa Sena. Sinzi ubu ngubu icyo akora. Retirement. Abo bantu bose bakagombye kutuganiriza kuri politike y'u Rwanda. Kuki batavuga? Kuki ari jye wanarize? Nuko barusha ubwenge? I don't think so. Actually FPR ifite abanyabwenge benshi, ako ntabwo ntekereza ko bakoreshwa neza. Tubifurije icyumweru kihire abakunzi ba One Nation Radio Diaspora Nyarwanda, ijwi rya diaspora. Nta cyiza nko kubana namwe, nta cyiza nko kubana na Mugabe Bob. Mugabe uraho neza, urakomeye? Genda amahoro. Natwe turi amahoro pe, imeze neza, natwe tuba twishimye, tuzi ko ugiye kudufasha muri iki cyumweru tukagisunika tukakirangiza. Uyu munsi Mugabe turaganira ku ngingo zitandukanye nk'uko dusanzwe tubigenza. Ku wa gatandatu w'icyumweru dusoje hatangiye kampanye yo kwiyamamaza ku bakandida batatu, yaba umukandida wa FPR wahereye mu bice by'amajyaruguru no mu burengerazuba, yaba umukandida wa Green Party wahereye mu bice by'umujyi wa Kigali ndetse no mu bice by'amajyepfo n'uburasirazuba, yaba n'umukandida wigenga Mpayimana Philippe kuri ubu ngubu uri mu bice bya Kirehe, Ngoma, Nyagatare na Gatsibo, ni mu bice byo mu burasirazuba. Batangira biyamamaza, ni ku mwanya wa Perezida wa Repubulika. Ni amatora akomeye cyane, turaganiraho cyane kuko hari byinshi
aba bakandida bagiye bemera, turasesengura hano mu kiganiro turebe ugushoboka kwabyo, turebe n'icyahari muri rusange. Impression yawe ya mbere yabaye iyihe ukibona ibi bikorwa byo kwiyamamaza by'abatora kuri aba bakandida batatu? ni ibisanzwe kuko aba bakandida si ubwa mbere babonetse, n'ibyo bavuga ntabwo ari bishya, ibintu bisanzwe ni politiki. ariko ukeka ko politiki ari iki? You tell me. va kuri definisiyo zisanzwe zo mu ishuri. ntekereza yuko bose ibyo bakora barakora inshingano zabo, barakora ibintu byemewe n'amategeko. impresiyo nta yindi, nta bikabije. nyine abakandida ukuntu bameze birasekeje. hariho umwe muri campaign trail ye arabona abantu bagera hafi nk'ibihumbi nka 80, 100. uravuga wa FPR 200, 350. ibihumbi 350. undi wa gatatu akaduresinga abantu 4, 6. politikare ibyo bintu ntibibaho, ntabwo bishoboka. bihita biba tiyatire, bishoboka. nubwo bombi bakora ibyemewe n'amategeko, yewe even umukandida wa Green Party w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, Honorable Frank Habineza, though he's putting up a show, ariyamamaza ibishoboka, ariko urabona ikibuga kirahengamye bikabije. impresiyo rero ni yes. ahubwo ugiye impresiyo ni why do they have to do that? kubera iki bibasaba gukora ibyo byose? Do you consider it a waste of time? cyane cyane, kuko bisa nkaho elite class na intellectuals bo mu Rwanda bafashe icyemezo cya no change. noneho ibyakabaye the real challenge bisigara bihari ni principle, but in practice hari unanimous decision yo kugira ngo Kagame akomeze ategeke. yaba ari we wayikoze, yaba ari ishyaka rye, byaba ari abanyarwanda bumvikanyeho, ariko hari ikintu ubonamo cya kompo, ikintu cy'ubwumvikane. urumva, reka nk'urugero rundi kugira ngo byumve neza. muri Afurika abantu benshi ntabwo ari abakire, n'abiyita middle class ntabwo ari abakire, ariko bagendana ibimenyetso by'ubukire. ndaguha urugero, ugasanga umuntu aguze BMW yashaje, abizi yuko yarashaje pe, ariko ipfa kuba igenda agaparika aho ngaho, ukabona ifite marike ya BMW, kandi BMW akaba ari imodoka ihenze. umunyafurika akunda ibimenyetso by'ubukire. ujya ubona bambara imyambaro ya Louis Vuitton, bambara isaha irabagirana ya zahabu, za Rolex, ariko mu by'ukuri do they afford it? Do they deserve to own it? I don't think so. amatelefone bafite iPhone 15. yego. ariko ikibazo cy'iyo iPhone 15 ubundi wakagombye kuyigura ari ibintu wamaze gukemura. urayigura umwana muto ufite iPhone 15, uri umuhungu uri umukobwa, uyimaze iki? iPhone 15 ni amafaranga arenga miliyoni. urayikoreye just kugira ngo witabe ujye no kuri social media, that's all. kandi 1M uyigenje neza mu mezi 6 ushobora kuba yakubyara iyindi miliyoni.
cyangwa se yiyongeye 500,000 uburyo mu mwaka uba ufite nka 2,2 n'igice. ubwo gushaka kwerekana ko urenze birahura bite na ibimenyetso kampanye turimo. ibimenyetso by'ubukire. Mm. Habura ubukire abantu bakagendana ibimenyetso, habura political competition abantu bakagenda hagasigara ibintu biri symbolic. Mm. So mu Rwanda nta competition ya politiki ihari Ntayo. kubera ko hamwe haboneka ni bane nayo ahandi mpamvu hakaboneka y'inshi intege 300. kuyivugaho. Nta Ah. politiki iri mu Rwanda. None se njye nkunze gutanga ingero. There is no politics in Rwanda. There was a time in Burundi habaye amatora muri 1993. I think hari amatora yitabirwaga kwiyamamaza kwa Buyoya kuzaba abantu benshi bahanganaga ni Ndadaye. I believe Ndadaye haza abantu bake ariko birangira Ndadaye yatsinze, kandi mu matora muri kampanye Buyoya ari wakururaga ikivunge cy'abantu. Ariko Buyoya baramubeshyaga. Erega that's cynical politics. Ntabwo ishoboka mu Rwanda kuko tubifiteho experience. Leta Rukokoma yaraje ariyamamaza. Frank si ubwa mbere yageze kuri iki kibuga. Muhayimana si ubwa mbere. Ndadaye bwari ubwa mbere, kandi yahise atsinda ku majwi agera kuri 80 something. Ariko uribuka kampanye ze ku zari zimeze se? Zari dry? Not really. Zari ziri aho ziri moderate. Ariko se utekereza yuko se ibyari i Burundi in context zitandukanye. Ese utekereza yuko ibyabaye i Burundi byaba mu Rwanda ntibishoboka? Kuko yaba ibishoboka Frank aba yaratowe cyangwa se Muhayimana. Niba ari surprise badufitiye anyway. Kuko political context icyo gihe ari mu Burundi iratandukanye cyane iri mu Rwanda. Mu Burundi bitangira way before ubwigenge bukimara kuboneka. Umuntu wo Prince Mwambutsa yahisemo ngo abe prime minister yashatse kumukorera kudeta. Biza no kurangira bimenyekanye ko mu rupfu rwa Prince Mwambutsa wa prime minister arabirimo bamukuramo hakiri kare. Mbese ibintu haza kuza babagaza, na mbere yabagaza hariza ba Micombero, wabonaga gahunda yabo ari ugutsikamira no gupyinagaza abahutu. Ibyo rero bibyara abahutu resentment. Uriya uwo wavugaga watsinze mu Burundi kampanye y'iri dry, nuza Ndadaye yigiye mu Rwanda, yigiye i Butare, yigera no kuri kaminuza y'u Rwanda. Yari inshuti cyane ya Perezida Habyarimana. Anigisha nuko yaje batorotse incabwenge igihe cya Micombero. Incabwenge z'abahutu yarabishe. And that was a political revenge. Micombero rimwe Bagaza nawe aramuhirika. Actually igihe cya Bagaza nubwo abarundi bamwe batamukundaga, ko Bagaza woze kuri jewe ibintu byinshi cyane tubona n'iki gihe mu Burundi bagifite, za kaburimbo, ibiki byose, amashanyarazi, iki byose ni ibikorwa bya Bagaza. So ntamira ko twabona muri aya matora mu Rwanda niyo twabonye mu Burundi. Context y'u Burundi yabaho hano mu Rwanda. So kuba hamwe hagenda ibihumbi 350, ahandi hakagenda 4, ahandi hakagenda wenda urabona abantu mbere yo provinga the case ko umukandida umwe abona 98 abandi bagasaranganya 2. Yego. Ese n'ubwa mbere bibaye, yaba wabimbazaga ari ubwa mbere bigiye ko n'ubwa kenshi bibaye. Ibi that's why I'm not interested. So what does it mean? Nuko abanyarwanda bizeye banakunze cyane FPR, cyangwa nuko babona ko niba batayikunze abo bandi nta gikomeye cyane bazana cyahindura? Ntabwo ntekereza ko ari gutyo. Ntekereza yuko nibyo Perezida Paul Kagame arimo byo kwiyamamaza. Ntabwo ntekereza yuko arimo kwiyamamaza kugira ngo
ayimenyekanishe, amenyekanishe imigabo n'imigambi. Nkeka ko ari FPR yiyamamaza, naho Kagame we abanyarwanda bari deciding about him. Do you get? FPR nyine iragendera kuri Kagame. chairman. Yego. Narakubwiye nigeze kukubwira ngo biyamamaje FPR itanze undi mukandida na Kagame akiyamamaza ku giti cye nk'umukandida wigenga yabatsinda, kandi nanjye natora Kagame. Arakomeye kuruta FPR cyane. Ariko icyo nazi, sinzi niba FPR yarabikoze babigambiriye cyangwa se ari Perezida Kagame wabikoze kugira ngo FPR imbere kuri. Ariko twize kubiganiraho, uyishinja kuba itaragira ubushobozi bwo guproducinga abandi bantu bashobora ibyo kuba navuze bayobora. ntabwo mbisubiramo. None mpamvu nanjye nari mbikuvugiye kugira ngo tutahatinda. Umurongo ni uwo. Impression ni icyo kibazo warumbaje sigisubije. Yego. Hari ikindi? Yego, ibibazo birahari about amatora. So Shoot. I know, man, I'm here to shoot you. Please be prepared. N'amatora kuba ari kuba gutya biratanga sura ki mpuzamahanga kuri ishusho ya politike mu Rwanda. Ese what is good for Rwanda as an analyst? Ni iki cyiza ku banyarwanda ubona gikwiye cyangwa ko kuba kigaragara mu matora kitagaragara mu Rwanda, cyangwa uko bigaragara it is enough for Rwandans, birahagije ku banyarwanda? Ntekereza ko it's inevitable. Perezida Paul Kagame is popular. Ariko hari ibanga aba elites bo mu Rwanda and intellectuals baduhisha. Kiriya nicyo kibuga dukeneye cya politike, aho umwe akurura 200,000 undi akaduresinga abantu umuntu umwe cyangwa batandatu, undi akaduresinga nk'ijana 200. Is that what you want? Cyangwa hari ibindi aba intellectuals n'aba elite class bo mu Rwanda bakagombye kwisanga muri politike baduhisha kuki batavayo? Icyo sinagisubiza. Ariko ubona hari ukuntu batatubwiza ukuri. Ese bafashe umurongo bose bumvikana on Paul Kagame? Are they afraid? Bafite ubwoba? Cyangwa se hari imibare babara igihe bazigaragariza? Ntekereza ko manda zemewe za Kagame 2 harimo iyo yatangiye zatangira, kuko hano azatsinda, azatangira yiyongera indi myaka 5, aho yenda niho gira ngo elite class bo mu Rwanda dushobora kubabona bisuka muri politike. Ese ujya ubona ubundi utekereza ko ari jyewe wakanarayizize kuri politike yo mu Rwanda? No. Do you know why? Tell me. Dufite umuntu wahoze ari Chief Justice Sam Rugege. Professor Sam Rugege. Professor Sam Rugege. Dufite umuntu wahoze ari Minister wa Justice, uwo nibuka vuba ni Tarcisse Karugarama. Dufite abandi bahoze mu nzego zikomeye. Makuza wahoze ari perezida wa Sena. Sinzi ubu ngubu icyo akora. Retirement. Abo bantu bose bakagombye kutuganiriza kuri politike y'u Rwanda. Kuki batavuga? Kuki ari jye wanariza? Nuko mbarusha ubwenge? I don't think so. Actually FPR ifite abanyabwenge benshi, ako ntabwo ntekereza ko bakoreshwa neza. Why is that? Kubera icyo utekereza ko batabakoresha neza? Ubona ibyo FPR gezaho igihugu bicagase? Ntekereza yuko hari byinshi byagakozwe kurenza ibi dufite, ko
kubera mani pawa dufite n'abanyabwenge. Buriya mu Bushinwa uriya perezida Xi Jinping afite asistanti we icyo perezida Xi Jinping ashinzwe ni ukuvuga ariko hari ikintu iki n'iki numva cyakorwa, wowe ugitekerezaho iki? Urumva icyo kibazo numva ko cyoroshye, asistanti we akagifata akicarana n'abandi bantu batari kabineti b'abarisaca bagakora ubushakashatsi kuri icyo kintu avuze, barangiza bakazana kiriya polisi bagategura speech ya Xi Jinping akaza ayisoma, ibintu bikoroha cyane gushyirwa mu bikorwa kuko umurongo uba uhari. Ko mu Rwanda hari ubwo perezida Paul Kagame atanga umurongo hakemezwa polisi muri kabineti, ariko hajya gushyirwa mu bikorwa n'ishyirwe mu bikorwa. Ndaguha urugero, polisi ijyanye n'itangazamakuru nubwo ari gahunda yo kuyihindura, ariko sitiri igitekerezo perezida Paul Kagame yari afite ku itangazamakuru n'ukuntu arishaka byasigaye mu nyandiko, kuko we tuvuge arabitekereza gutyo, RPF ifite ukundi bitekereza, NISS ifite ukundi bitekereza. Ibyo ni ibigo bifite ijambo rikomeye cyane mu gihugu. Iyo umwe uko abitekereza bishobora kuba bitajyanye n'undi uko abitekereza kuba atajyanye n'undi. Ikintu gishobora gukomeza RPF ndanayigira inama. Kuri icyo ngicyo utaharenga kuba bidakorwa biri muri porogaramu ya His Excellency, ikibazo ni ikihe? Ni incompetence y'ababikora, ni resistance yo kudashaka gukora nk'ibyo yavuze. What is the problem hagati aho? Aho ngaho icyo ngicyo nicyo yagiye gusobanura bitahamagare, Ntacyo ari nayo nama ngira RPF. The Communist Party in Vietnam, yego, ishyaka ry'abakomunisite muri Vietnam, China Communist Party, ayo mashyaka ahuriye ku kintu kimwe, n'amashyaka akomeye ahuriye ku kintu kimwe. They have think tank. Think tank urahita gute? Inshurabwenge. Ikigo gishinzwe gukora ubushakashatsi kuri politike, kigatanga umurongo, ari Communist Party igakurikira, ari perezida waga abirimo, mbese na security ibiri ready. Urundi rugero, so RPF, mbere yuko urundi rugero, RPF needs a think tank. So you mean there are no think tanks? Ikintu cyakabaye ga think tank ariko nacyo cyoroheje kiri muri presidence, iriya ngo nusa department ya police analysis and research iri muri presidence, ariko nayo wareba abantu bayirimo n'ibiki, nawe ntabwo ntekereza ko babyumva. This think tank yakagombye kuba ari RPF, iri linked neza muri presidence, uburyo perezida atanga igitekerezo bakagikoraho ubushakashatsi, bakareba feasibility yacyo, bakareba uko gigomba gushyirwa mu bikorwa, bakareba budget yacyo, bakakizana ari igitekerezo cyumutse nka polisi, barangiza kuyitegura polisi, biba byoroshye, bagakora cabinet paper, ariko inzego zose ziba zizi iyo polisi. RPF ifite igitekerezo ku itangazamakuru mu Rwanda, ariho ngaruka. NISS ifite igitekerezo ku itangazamakuru, perezida wa repubulika afite icyo atekereza. Akoze ko inzego zimwe za leta n'izindi nzego zihariye zishobora gufata umwanzuro ku kintu, perezida yemeje ikintu bakakinaniza, aho kugira ngo gikore, umwe akajya atekinga blame ko ariwe wakinanisha akegura. Ndagaruka ku kibazo cyane utarasubizana n'ubu. Why is that? Ni resistance cyangwa ni ukutagira ubushobozi bwo kumva ibintu kimwe nka presidence? Haraburamo harmonization.
hari egapu yitwa think tank yakagombye kuba yari idahari. kandi birumvikana bijyanye n'ibyo uri kuvuga, duhomba byinshi kubera kubura Of course think tank. ibintu byinshi njya nkurikirana ibyo perezida Paul Kagame avuga, akora hari ibyo leta ukuri yitwara na attitude yawe nkavuga aba bantu ntabwo ntekereza ko bumvise ibyo avuga, na rero ukuntu babishyira mu bikorwa akavuga oh my god, ntabwo ntekereza ko mwumva ibyo avuga. Actually the president yumvise amagambo ye ashyigikiye free media, ashyigikiye amashyaka menshi. ariko the media is free. That's your opinion, okay, but ntabwo ari opinion yanjye. Mbere yo kuba free wakagombye kuba uriho. Gusa media iriho? I don't think so. Irasukuma. So ntabwo umuntu ushakisha ibiryo bimugoye kugira ngo abibone bimugoye aba ari hatariho ngo aba ashaka freedom. Oya oya oya. Njye icyo ntekereza, ibintu byinshi perezida Paul Kagame avuga ntabwo usanga n'ibikozwe bikorwa igice cyangwa iki, kuko the decision makers ntabwo ari perezida Paul Kagame gusa, kuko adepending on RPF to come up with the policy itari research, itari coordinated, ibintu bumvikana ubona ari umutekano n'ubuzima n'iyindi mibereho y'abaturage, ariko nayo ibyo usanga hakenewe think tank kandi irenze iriya department yo muri presidence. Ikigo kinini, abadogiteri bose bajya muri presidence n'ibiki, n'abandi bajya bose bakajya muri iyo think tank. They need to come up with clear policies, uburyo iyo clear policy ikaba iri harmonized. Nubwo igitekerezo cyaturuka kuri perezida Paul Kagame akagitangaza suggestion, iyo policy institute igahita ibikoraho ubushakashatsi, ikanamuinforminga uko ibintu bikora n'ukuri icyo bisaba byose. Ya kopi urumva ihita ijya muri RPF, muri NSS, igahita ijya no muri presidence. No muri presidence icyakora abantu bamwandikira speech n'iki nibo bakora speech ijyanye n'iyo polisi kugira ngo ibyo avuga bishyirwe mu bikorwa 100%. Icyo kintu nicyo kintu RPF ibura. Dutangira ikiganiro wakomoje ku gutsinda amatora 100% ku kigero cyo hejuru kwa perezida Kagame. Uramutse uhuye nawe, inama ya mbere wamugira ni ugushaka hagwi kwitite think tank. Muye nawe sizi ko nkeneye none guhura nawe, kuko ntekereza ko kino kiganiro cyumva niba abashinzwe itangazamakuru rye batamwumvisha ikiganiro nk'iki cyose ni cyabo, ntabwo ari cya Mugabe. Ntabwo nkeneye kujya kumushaka mu rugwiro ngo nambare udusuti, afite akazi kenshi Mugabe. So the idea wamuha yamubasha gupushinga imyaka 5 abanyarwanda bazamutorera no gushaka abantu bakuriye iyo research policy igomba kujyaho. Ntabwo ari research policy, ni think tank, ni ikigo kiba kigana nka RDB, kiba gifite abakozi bakora ubushakashatsi bategura kuri polisi, kugeza aho bategura u Rwanda mu myaka 30 turukeneye dute. bose bategura za vision 2020 2030 2050 babitegurira he nimba iyo think tank idahari? Yunese Moro department yo muri presidence nabikubwiye. You want it to be big? Yeah, none se ubu waruvuze ngo vision what 2050. Mbere ya vision ya 2050 twari dufite vision 2020 igiye iciyemo ama strategies kugira ngo ishobore kuba implemented. Strategy ya mbere nibuka neza niba yitwaga what EDPRS yaje ari ya kabiri, kuko twatangiye na niba ari PRSP ya mbere n'iya kabiri, then tubona kwimuka tujya muri
EDPRS, ejo bundi nibwo twafashe next one. NST1 ni national That- strategy ijyanye na vision 2050. Now, uko iyo project ya 2020 ukuntu yari yubatse ko kuva muri one strategy graduate ujya mu yindi strategy, nuko iyi strategy iba yashyizwe mu bikorwa ikaba successful birenze 50%, ariko akenshi rimwe na rimwe twagendaga twimbuka iri kuri 30%, ariko wakurikirana ikibazo ugasanga ikibazo kiri muri implementation. nta nubwo ari implementation. Kaba kidatekerejwe neza se? Tekerezwa neza nkeka ko ngo utari kwatinda kuko tekerejwe neza, ahubwo kuyishyira mu bikorwa no ku oya wimvugira. Ikibazo kiri harmonization of the policy and the attitude. Niba twumvikanye gukora iki kintu, inzego zose zigomba gukurikira uwo murongo, kandi bakurikira umurongo w'itegeko bakagombye kuba babyumva. Umuntu ukwiye kubumvisha ni iyo think tank, kuko the custodian wa vision 2020 n'iyi vision 2050 ni Minicofin, which is wrong. Minicofin should be a financier. Ahubwo iyo think tank niyo yakabaye to come up with that vision, yarangiza Minicofin ikaba financier, hanyuma hakaza izindi minisiteri nk'eshatu zishinzwe directly cross cutting policies zituma ishyirwa mu bikorwa. All of that ninde custodian wa vision 2020 ni Minicofin, ninde evaluator wa strategies zigize vision 2020 ni Minicofin, ninde financier wa vision 2020 ni Minicofin, na planning ninde wimura umunyeshuri watsinze kugira ngo ajye mu yindi strategy ni Minicofin. Ibyo rero kandi mu by'ukuri vision 2020 was a very good vision, very sound, very clear, beautiful. Okay, hari ibyagezweho muri vision 2020 ndabishima, ariko we could have done better when we have a think tank. If we had a think tank, that's my idea. Kuko hariho n'iyahozeho ariko ubundi idafite icyerekezo cyiza yitwa IPAR. Sinzi IPAR. Niba ari Institute of Policy Analysis and Research. Sinzi IPAR, sinzi ibintu basigaye babaho, sinyinabumva. Ako kiriya kigo kibaye strictly on that, kikuraho ibintu bya independence, umuyobozi donc assistant wa ndagira ngo nkurikire neza, ntabwo urimo kunkurikira, uri urambeshya, genda yo ndakureba. Assistant wa perezida umutegura speech n'unumva ibitekerezo bye, yakagombye kuba afite uwo mwanya abantu ba IPAR yicarana nabo bagakora ubushakashatsi ku gitekerezo perezida afite, barangiza bakamuzanira. So biramutse bikozwe muri iyi manda turi kuganamo, ubona u Rwanda byarufasha kuva he rukagera he? Icyo kibazo siri bugisubize, ariko twese twifuza kugera heza, tukava aho turi tukisumburaho. U Rwanda rurabikora, rugenda rubikora, rukava aho ruri rukisumburaho. N'ikimenyimenyi n'ejo bundi mu ntangiriro z'iki cyumweru gishize, What's your point? bavuze ko bwazamutse ubukungu ho 9%, urumva u Rwanda rurazamuka. Still rero nimba ari ukukomeza kuzamuka nk'uko tuzamuka, nkeka ko iyo ariko se niba ari ukuzamuka, urumva uwagenze ibirometero 10 n'uwagenze ibirometero 2 bombi bagenze. So think tank yadufasha kuzamuka cyane kandi no kwihuta, no kuba coherent, exactly. no kuba sound, kuba no kugira consistency.
urebye hari ibintu byinshi byiza perezida Paul Kagame akora na FPR Mm. mbese n'abandi banyarwanda bose, ariko hari polisi zimwe zigenda zibura consistency, uguhozaho ntabwo zihozaho. ntabwo bahozaho. Mm. tuvuge ndaga urugero, hari iyi kampeni y'ikibazo perezida ubona kimbabaje cy'abana bagwingira stunting. abantu bari malnutrited. Hey, Mm. urumva kiriya kibazo ni ikibazo gishobora kuba addressed, ariko abagifashe icyo gihe bagifatiye mu mujinya wa perezida bahise bagenda bazana amata, bazana ibiki, bazana amagi, barifotoza, barerekana, ariko nta consistency ihari, ntabwo na polisi yabyo iri clear. Mm. Urumva ntabwo ari document ushobora kubona ukavuga uti ubwo perezida yakabivuze bagahita babidocumentinga bakabyumvikanisha neza kugera ku rwego rwo bakagombye hasi. kubifata perezida akibivuga kuriya, assistant we akabifata agahamagara iyo think tank bakore research y'igitekerezo cye n'ukuntu bishoboka, basuggestinge polisi, barebe na budget yaturuka hehe, ibyo bintu byakora bite, kandi uburyo dushobora ku evaluating iyo polisi mu myaka 5. Okay. Birumvikana. Akurumva intara zimwe ziragenda zisimburana uturere kuri stunting. kandi ugasanga n'izo ntara zireza cyane kandi stunting Mm. buriya ikibazo cyo kugwingira ikibazo gikomeye, Yego. kandi ikibazo cy'abanyarwanda bamwe ni barebare, niyo bagwingiye ntiwabimenya. yasofani impita mugabe. none se urebye imibare ya stunting uko imeze Overwhelming. ihita igaragariza abanyabwenge dufite mu Rwanda, igaragariza impamvu ikipe y'Amavubi itarenga hariya. Actually stunting inyereka it is on stunting 35%. yego stunting inyereka impamvu rero imeze kuri ya peri imeze kuri nta kipe iduserukira ku rwego rwa Afurika nabo bashyiraho amafaranga n'iki. Nanga abantu benshi bari stunt. Erega stunting ni ikibazo gikomeye. Nose umuntu wagwingiye uzi ko umuntu aganira ukumva yaragwingiye mu bitekerezo. Exact. Muragwingira Afite ubushake bwo gukora neza ariko nta bushobozi afite. Exact. Ndago urugero rworoshye. Please do. Hari umugabo nigeze nyikorera New Times ndi bureau chief mu Burengerazuba, nari mfite office i Rubavu. Hari umugabo icyo gihe wayoboraga akarere ka Rubavu, ariko uwo mugabo yigiye Rubavu. Mbwiye umwaka natamumenya, but it's okay, you can continue. Yigiye Rubavu Gacuba ya mbere, segonderi ajya ku Nyundo, avuye ku Nyundo ajya n'ahandi Musanze muri ayigirayo, niho kure kuva aho yavukiye Musanze, ayimini kuva aho yavukiye Rubavu umujyi wa Gisenyi, kure yize ni Musanze, kure yize ni Musanze. Kuri kaminuza ajya kure harenzeho ajya KIST, avayo bamugira vice mayor Musanze. Ava kuba vice mayor Musanze aragenda aba mayor Rubavu. Perezida agahora ajyayo avuga ngo umujyi wa Gisenyi ufite umwanda. Meya kabiri akabyemera kubera ko he doesn't want to annoy his boss. N'abasirikare bakavuga ibiki byose ugasanga bamagaje inama bati ariko ikibazo cy'uyu mwanda meya ati turashyiramo imbaraga, ariko mu by'ukuri meya muramusaba isuku iri paraporo n'iki. Hari ikindi gihugu yagiyemo ngo arebe ubundi isuku isite, yavukiye Gisenyi, yigira Gacuba ya mbere niba atari Gacuba ya kabiri, yongera yigira Musanze kugira ngo araze high school, ajya KIST iki gihe KIST cyitwa KIST iriho nanjye niyo nigiyemo. Icyo gihe natwe ku isuku uburyo umujyi wa Kigali wari utaraba on top, umukuye hano umujyi wa Kigali nawe utaragira isuku nyinshi, abaye vice mayor, umuyobozi abaye vice mayor Musanze, avuye kuba vice mayor Musanze abaye mayor mu Rubavu.
uramusaba isuku, uriho urumva wowe ubundi icyo umusaba, wese aracyumva, arakigereranya n'iki se? ntacyo afite nawe, ntacyo yifitemo. Mm. kaza hano ngo aperi ngo yatsinze amakipe yose yo mu Rwanda ngo ifite igikombe iki n'iki n'iki ifite n'iki. ibikombe hafi ya byose byakenewe, That's not ntabwo football. ibibarusha. That's not football. Mm. Ibibarusha si iki? Mu gihugu cy'impumyi w'ijisho rimwe niwe umwami. Aperi iragenda ikasohoka hanze ikipima n'andi makipe yatwaye ibikombe iwabo ikagarukira amaramasa mu matsinda. none se ubu nta bihugu biri well nutrited bidafite stunting iri hejuru, biri munsi ya 5% bidafite amakipe akomeye. Niba badafite amakipe akomeye, siporo yose ntabwo ari football. Ushobora kuba bakomeye muri basketball cyangwa netball cyangwa se muri rugby, ariko ukaba competitive in something. Ugerageza basi. Jamaica barabizi ko gufata umuvuduko, ntabwo wabafata. Okay, let me reverse my question. Ubu nta bihugu bifite stunting iri hejuru bifite abatlete bakina neza. Urugero Kenya nuza se stunting iri kuri kangahe? nutrition iri hejuru. Ntabwo ari malnutrition, stunting Let me check. yigwingira. Erega malnutrition wowe uvuga ni bwaki, nge ndiyo ndavuga kugwingira. Uwo muntu aba yarangiye. They're on 26%. Twebwe turi kuri kangahe? 35. Between 40 and 35. So kurikira stunting demographics cyangwa se history muri Kenya niba igenda izamuka cyangwa imanuka. Ariko even no mu Rwanda it is decreasing. Iri kuva muri 40 and something hejuru ya 40. Ariko wasaga muri Kenya ubwo ari bwiri hejuru. Erega jya ubanza usome ibintu bikire kuri context wipfa kuzana agafiga gutya. Niyo mpamvu turakurikirana mu myaka 10 mu myaka 20. We ntabwo wambwira ubu urubyiruko dufite chief wihangana uri hagati y'imyaka ingahe? 30 and 35. 30 and 35. Very good. Ibaze niba mu gihe cyawe starting yari kuri 50 cyangwa 40. But for the record, I'm not stunned. Sinzi impamvu byumva ko ari ikintu naho waba uri stand ntabwo cyaba ari icyaha cyawe. Nta nubwo ibyo ngibyo ari byo mvuga. Uri between 30 and 35. So your generation yawe iri between 30 and 35. So dufate iyo generation yawe kare abantu ukeka ko bo muri iyo myaka yawe ni nk'abanyarwanda bangahe? Ni benshi. Kuko abantu bari under 35 bagize 70% y'abanyarwanda. Ntabwo ndi muri under. Genda vara generation yawe. Nyine jewe ufite ukundi bigo igisubizo n'abandi buhere. Ntabwo ari ngombwa ngutambwira this. Oya winsubiza ibyo nashaka. Nanjye have to do math. I don't know the number exact. Ariko tugereranye. Nimba turi 75% abenshi ubwo bari hano hagati nyine turi nka miliyoni imwe. Miliyoni imwe. None reka dufate 40% ya miliyoni imwe. 400,000. Baba bari stand. Aba intellectuel dufite bize barangiye kaminuza. Nose n'ujya usoma ku mbuga nkoranyambaga zabo bavuga ubusa. Erega buretse ikibazo cya stade ni ikibazo buretse ntabwo ngewe ndibwo kugira buriya n'ibiriya byose bwiyamamazamo n'ibiki icyo kibazo kitarakemuka. Stunting ni ikibazo byo. I agree kuko umuntu aba stunt mu ngano no mu bwenge. Urakoze. No mu busho ukabona umwana. Actually dukoresha ijambo kugwingira. Ukabona umwana ise afite ibintu byose. Yamutanze yamujyanye ni Burayi kwiga ariko umwana akakubwira ati papa ibyo ukora byose kwiga byarananiye. Tekereza ko ari iki? Aba yaragwingiye mu bwenge. Yeah, thank you. Twaganiriye cyane kuri FPR n'umukandida wayo Paul Kagame, ariko nyemerera ku mwanya wawe uduha kandi One Nation Radio turagushimira cyane Mugabe, ni ukuri byimazeyo.